Fotografiji z temu ruski dzivki nastavali u periodze od avgusta 2019 roku po november 2020 roku. Autor fotografijoh Petar Dešić, a modeli boli 17 dzivki z ruského kerestura, ktorý pozberala predsjedateljka turističnog združenja Ruski kerestur Ljubica Njeradi. Vona dzecom od 1. po 4. klasu Nješka bešadovala jakše daraz obljekali dzivki, mladi ženi, starši ženi, a tiži hlopi. Vidjela som, že ešte dok sme rihtali výstavu, že še decom páča. Obi hodzeli to ti slike opatrali, rozpitovali še i dojam, že to decom také interesantne i že treba im pripovedať nielen o budućnosti, ali i o prešlosti. A hodni i drugi ľudia vidjeli ste tu výstavu, či to ljem za školu? Hviljkovo teraz to výstava ljem za školu, bo do školy nemoš vojsť. Inšak druga výstava planovana za kračunski koncert u Domu kulturi, ali kad tot koncert nie bude otrimani, bude alternativno, gdje vyloženi sliki, fotografiji, uvidim išće, že jake rješenje najdem, ali uglavnom hodni opatrici ľudia su zvalalo. Projekt Ruski dzivki finansoval Zavod za kulturu Vojvodjanskih Rusnacoh, a značný je preto, že dokumentovaná časť ruského národného oblečíva valal i obista, ktorí začúvali patrunok zo sprešlosti.